Škola stranih jezika NIBIS. Engleski jezik plus gratis matematika za osnovce i srednjoškolce. Pratimo školski program, pripremamo za kontrolne i pismene zadatke. Vežbamo konverzaciju. Također nudimo i kurseve engleskog, nemačkog, francuskog i ruskog jezika i pripreme za internacionalne ispite, specijalizovane kurseve nemačkog jezika za medicinske radnike. Produženi boravak, plava sova, rad sa decom od 1. do 5. razreda. Škola stranih jezika NIBIS. Značaj engleskog jezika je izuzetno velik danas, uključujući i ostale strane jezike. Prosto engleski jezik protkan u svim aspektima našeg života, znači počevši od obrazovanja, karijere, putovanja. Stoga nema vremenskih ograničenja. Prosto možemo učiti engleski od najmlađeg uzrasta do najstarijeg. Tako da u našoj školi nudimo strane jezike kao što su engleski, francuski, ruski, španski, kineski i arapski. Tiča je jako dobra i zadaje svima neke zadatke i svi onda dobijaju petice i prođu 5.00. I jako je lepo pričati engleski. Ja jako volim da pričam engleski, meni je ovdje jako zabavno. Engleski je važno pričati zato što se on koristi u cijelom svijetu i on je internacionalni jezik. Sad što se tiče načina rada, insistiramo na individualnom pristupu, znači na pogađanju funkcionalnog znanja, odnosno upotrebnog jezika, a ne pasivno znanje. Iz tog razloga se nastava odvija isključivo na engleskom jeziku. Pa, jako je dobra škola, dosta stvari sam naučila ovdje. Preporučila bi svima da dođu jer jako su dobri nastavnici, svaki čas je mnogo zanimljiv, ima i smeha i šale i naravno bude i ozbiljno i veoma sam naučila. Znači, osim redovnih kurseva koje nudimo, također nudimo specijalizovane kurseve engleskog jezika, kao što su recimo poslovni engleski ili medicinski engleski. Također pripremamo đake za polaganje internacionalnih ispita, kao što su FC, Advanced i Proficiency. Pripremamo studente za polaganje univerzitetskih ispita, a što se tiče najmlađeg uzrasta, pratimo školski program, pripremamo za kontrolne pismene zadatke. Također organizujemo kurseve konverzacije i kurseve za pozno doba. Pa ja ovdje učim najkraće, pošto sam išla ranije u mnogo škola i sve, ali ova škola mi je najbolja škola, učim 4 mjeseca od septembra, tad sam krenula, ali brat ide mnogo ranije, tako da on mi je preporučio, pa nastavnica mi je super, skroz mi je okej, atmosfera je opuštena stalno, nismo pod pritiskom nekim, ništa, super se zabavljamo, šalimo, ali naučimo dosta toga. Što se tiče van nastavnih aktivnosti, organizujemo letnju školu engleskog jezika koja se odvija u prostorijama naše škole, ali također i letnji jezički kamp koji je ove godine rezervisan za 14. jun u trajanju od 6 dana i održava se u Krupnju. Akcent se stavlja na pričanje engleskog u svakom slobodnom trenutku. Također je boravak upotpunjen kreativnim jezičkim radionicama, časovima engleskog jezika, ali i zabavom, što znači da se uveče organizuju zabave, sportska takmičenja i naravno kupanje na bazenu. Dolazim posle škole u ovaj boravak i jako se lepo provodim. Kad uradim domaći, nastavnici mi ih pregledaju i onda nam daju da se igramo napolju sa drugarima i tako dok roditelji ne dođu po nas i tako smo stekli mnoga nova prijateljstva i mnogo mi je školsko gradivo postalo jasnije dok su mi nastavnici objašnjavali kako treba da učim i šta treba da učim, a šta je, kako da kažem, nevažno. Kada u pitanju stariji uzrast, potrebno je recimo koliko su polaznici mogućnosti da recimo gledaju filmove bez titla, da slušaju što više muziku na engleskom jeziku, da čitaju knjige, da bi što više bili izloženi stranom jeziku. A što se tiče mlađeg uzrasta, također slušaju CD-ove, pesmice na engleskom, da uključuju riječi koje su naučili u toku nastave, da uključuju u igru i u razgovor sa roditeljima ili ukućanima. Ja idem ovdje od 2. razreda i stvarno sam dosta znanja postigla, svih ovih godina imam peticu iz engleskog i stvarno me teacher voli tamo u školi i ona uglavnom neke proziva da idemo na tablu i sviđa mi se zato što ne budemo samo u ovoj učionici, nekad tako nas teacher vodi u bioskop, ali se trudimo da svo vreme pričamo na engleskom. Naša škola se zove NIBIS i nalazi se u Bemlilike 2A, u blizini je Putoškog pijaca, tako da je frekventna.
Učionice su tako organizovane da primaju do 5-6 polaznika maksimalno. Termini su naravno u skladu sa željama i potrebama polaznika, znači može u bilo koje doba u toku dana, uključujući i vikenda. Škola stranih jezika NIBIS. Engleski jezik plus gratis matematika za osnovce i srednjoškolce. Pratimo školski program, pripremamo za kontrolne i pismene zadatke, vežbamo konverzaciju. Također nudimo i kurseve engleskog, nemačkog, francuskog i ruskog jezika i pripreme za internacionalne ispite, specijalizovane kurseve nemačkog jezika za medicinske radnike, produženi boravak, plava sova, rad sa decom od 1. do 5. razreda. Škola stranih jezika NIBIS.